Good morning, everyone. Talofa e kalesia. Talofa. Talofa. Pautai wa ulia malini tai au fo. Pautai utoi maolo ato soifua malamata wola. Fatasi e mato tato li tato sauninga lini tai au. Lini ngalaba marfani tanga kuya ati oe. Fatalofa atfoi le ngata tato e kalesia. O tamama tina matutua lo tapu ai mai i o latou ainga. Ma awa i mai le tatou sauninga i lunga o le nei, upenga ta whailangi, whaaftai, whataro whaati atu o tau, a me se foi le sunga i whawhenenga fō mai, sunga i awao, ma whakatua, e mai se le lasi o le tatou e tālesia. Timu le nei tae ao, ia o whailunga i waaia ia o lo so i fua pēr whaatasi o ia mai tatou. O le tusi wa amatai na ainga venga nei tae au salamu e walima. Psalm 95, let us sing songs of praise. O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. O Maya, ia tātou alalanga fia i reli. Ia tātou alalanga le papa, o le tātou o le tanga. Ia tātou o atu o na luma malewi inga. Ia tātou alalanga ia te ia i pese. Ia, mandia lawa le saunina le nei tae au. Praise is what I do. When I wanna be close to you, I lift my hands in praise. Praise is who I am. I will praise him while I can. I'll bless him at all times. In all that I go through, because praise is what I do. 'Cause I owe it all to you. Praise is what I do, even when I'm going through. I've learned to worship you. Though my circumstance doesn't even stand a chance, my praise will be the ground. And I vow to praise you through the good and the bad. I'll praise you, whether happy or sad. I'll praise you in all that I go through, because praise is what I do. 'Cause I owe it all to you. Mai se pati nai i le li nei tae au.
o le tapo inga I le tua. Let us pray. O lolo wale nei tai ao I na ua usu mai lau whanau I lo whale tāpuai. O lea mātou te ilo ai o lo malue lau o fio I mena whaia. E te leo tu lafo ina fo I le tangata nei e whaia I le whatusa. A fio mai anganga pa iae, paptisoina o mātou anganga tāpua I te tūtasi. Mātou te watu e te tauranga e pa ia mamali e lau fio. We come here this morning to worship you, to lift up your name, to recognize your image in us and each other. We ask that your Spirit come alongside us and encourage us so we can worship in truth. Amen. Tātou amata nei sa minga I bese. I te ina I tātou e whi bese. Oh
Ala o te ina I tātou tau sa tele. Let us pray. Whaafutai lele ia o na o tā lāpu I pui o lo maru pa ia. Ufale lo nuu malau e kalesia mai mātou whatutua I la mātou tapo inga whaitele. Whaafutai o na soifua ma le ola o lo e tului mai I o mātou tino te totasi. Whai o na mātou lotu mai I le nei whale tapo ai. Ia vatu la mātou whaafutai la mātou whamanu I lau fio. Wa o tele o whamanuianga o wha soko lia mai ia I mātou ia wala ese I tini ese fuki. Wa yaso o mawaya na mātou whamanatui nai le tutu manu malo lau fio mai le tunga mau maleoti. Le fuko mātou o mai le nei aso sa so o ai. Se I mātou se ili po le alo fina ngalo mo I mātou. O la mātou titalo lele I iau ngā mātou tapo inga whaitele. E whaima wala e tafe mai ai le iloa. Ma tala ai o mātou ngata. Ma mātou iloa le misterio la ufio. Fatupula I ai lo mātou fatutua, ma whawhiwhiaina o mātou tangata ngā lulue. O mātou mauti noa e lese me whalea o ngā. Lo mātou tau tingā mo la ufio mo lo fina ngālo. Ngā ruenga sa whenga I airo nuu ma lau e kalesia. Ino ta ape masala lau le lava yaso o mawai atu. Upu moni lava sa le mauti noa I mātou pe mātou te poto I le nei tai ao. Le ne wai atu suru o tino o la lotu mai lo nuu ma lau e kalesia. Vi inga I lau fio I le whaititia. Na whaifo I lava e a whea I mātou I whalawe lawe. O le lalolangi I le lava yaso o mawai. Ta ape masala wai I mātou. E te taupe lava ia I mātou na o mai le amatanga o lewa yaso ma lewa yaso. Se I o mātou pa I atu le tūpao lo la e. Si o mātou whalatalata atu I le mamaru o la ufio. Si I mili upo o mātou mauli ma le mauli sā o la ufio. Wa le mele na aon te tau na mātou whaia. O la mātou te talo le li I whapeina na mātou whaia I le nei tai ao ma I mātou maua lava lo fina ngalo. Si lalo fa mai le whaasifo atu lo nuu ma lau e kalesia. Le ngata ia I mātou le nei no fuanga. Whapefo I tangata Samoa whatutua o lo mafuta mai le nei tapo inga. Ia tofu maua o mai I mātou whasinonga loa nganga pa ia. Ia tupu ai lo mātou whaamoe ola ia te oe. Whamousili ina ai lo mātou whatutua. Ma whalau te reina ai la mātou mōli mau. O mātou titaro le li I nei aso sā le a whaasolo. O umona tū lau fio nei le tunga mau le oti. O na e whaali lo le I tangata pa ia. Tangata whatutua. O so o na amataina le kalesia. O la mātou titaro le li I whapeo na whaali lau fio I tau sanga e tele o mawai. Ia whapenafu I na whaali fōu mai lau fio I lo mātou e kalesia ma le au whatutua I nei. Nei o ane I o mātou whaitau I a mātou tala o lo I la mātou kānona. E peise I o ni whaangongo tangi ao. Ia ngoto ifo I ai mātou le o onga na maua e o tangata I le amatanga. Ina whato a fio lau fio ma o wina mai le nganga pa ia e whautuaina le tangata whatutua. Mātou te tono le nganga pa ia fo le na atasi na whangua I mātou I whanunga le lei I le nei tai ao. Na fili e fo I mātou pe mātou te o mai pe mātou te le ai. Masalo salo fo I o mātou loto pe mātou te tūlai pe le ai. Ka le nei lava o te pena e loa nganga pa ia le nei lao lao. Mo mafuta atu I ai o mātou mauli ma tangata te totasi. Le o mātou te pena I na ai le tapo inga e vi I ai lo swafa.
lo mātou te talo i whapeina o na tupu. I au ngāle nei tāpua inga vi i ai lau o fio, i tō ai se nati mo le au tāpua ai. E a whatufunga ina ai fo i le au whai ngā kuenga. O mātou te talo o manatua, le nei tai au, isi tua le lalolangi e le nofo, sa o loto ai tangata, o no taua ma whewaiwai a inga. A meise taua lo whengai mai mātou, lo mātou o tunu. O mātou manatua ai whapitoa tama whanau o Samoa, lo tautua i le military ma vai ngā au le mālo. Te talo le li i o tu e le mawhana whana o la o fio. Lawe ina i lato mai le e Fili. I ona la matia i o lato tino, e mese fo i o lato mawhau. A wao mai fo i ai mātou, la mātou ngā ruenga e te tau na whai. Te tau i ai mātou na se ili o wala e nofo file mu wai tangata. Ni oane i tau ma whiwaiwai ai lau whanau whatutua. Ia ai e whaongaina lo mātou wola e utu i ai le ola whapapau mai a te oe. Mātou mantua ia lo mātou utunu o Samoa, Samoa na lua. Ia i lato o whiwhilia tangata e whaimau lato te tai, whainga malo. Ia iai lau whamanuianga ia i lato. O e te tū mamao mai o mātou te tai whiwhilia lele ie. O i mātou e to e titi. I le vao nuu ma le tele o tangata i le larolangi. A ie pe lava lo mātou moti noa. E ta wala mai me la itia o onga mo me te tele. Mātou mantua fo i le kalesia o lo watia e Samoa na lua. Denominations ese o lo utu i le whatuatua. O lo tau se sami e lo mātou o tunu. O lo mātou te talo leli i eilo whamanuianga. I kalesia oma. Pape fo i kalesia, watia e tangata atu motu. E meise fo i nei denominations o mātou whaitapo inga whatasi. Mātou i loa ai e varusfuru mon tupu lea whai o kalesia Samoa e tutono le UCC. I a Amerika atoa. La mātou taro le li e eisteimi e tasi ai i mātou. Tantonu lava a mātou tasi e leo no se tapo inga po se whatutuanga. Ai ala na mātou tasi o na la mātou ngangana, o la mātou tofi, o la mātou culture, o mātou wanga i whanua. Tasi fo i mātou i la mātou wanganu. O la mātou taro leri i e vaveo o mai le aso. Tu whatasina e whapea tangata Samoa. Ia o wasa mātou contribution i le nei atunu tele o Amerika. O mātou nopia i ai. O mātou mantua fo i le nei tai ao i le amo lau tala le lei i ai ngā tōlo o mātou whaisusa whatasi. So se mea lo lau ngai nā e lo whina ngalo e leo whai ngā luenga. I e tō whasi le tau a whale nganga. Mauani a nganga se tele mo lau fio malo malo. We give you the honor and the praise, Lord. We thank you for this opportunity to gather, to bring all of our beings, our bodies, our mind, our experiences to this place, offering it up to you, that you might inform it through the scripture reading, through meditation, and also through prayer. We ask that you continue to come to us in special ways, that you reveal yourself to us so we may know you and know you intimately. And it is our prayer that you grant us the humility so we may open ourselves to your nudgings as you see fit. Mātou taro leli ia o no le ngā ruenga i nei, i lau whai ngā ruenga. Ia ieilau whamanuianga ia mātou tau mawhainga o lo whai. Ia mese lo mātou whamamoe e whaato atoa, le whale tāpua i o lau fio, e le ngata moe mātou. Ia whapefo i tupulanga lalo vao lo mātou tunu, o lo nofo i le sidi. O mātou taro leli ia na ia whatasi lo ngā ngapa ia i tau mawhainga uma. Ma ia whaongaina lo mātou vai vai e malosi ei lau fio.
I o le nala mātou te talo tele. A tofu ai mātou ma self-interest. E mea o lo onga matungā I la mātou no nofo ai le nei lorangi. I tutono o mātou ainga. O mātou tu inatu I lumo lau fio nā te talo wha maoni le li ie. Se ia whaia I eiro fina ngalo ai le o mātou loto. O nā te talo ma leo lenga o ala tu le swafo, Yesu Kiriso, lo mātou lii ma lo mātou whaola. Uole me te talo tu ai. Amen. Oh
whakawina le nei se leni mo la o fio e te wala atui ngā ruenga le nei e kalesia o la mātou talo le li i e se i e talia mai i e whamuia mai le fua i a hunu. We thank you for this opportunity to give. We not only give you our tithes and offerings, but we also give you our hearts, that you may come and dwell in it. In Jesus' name we ask. Amen. If you ngale tua la tātou whaitawina, le tusi mai la tātou lectionary, le Ioane. Ioane mta koe luas fulu. Focus fuiva pa po mai focus tos futasi. La tātou whetau whela fua i ai. O te whaitawina mai lominga fō le whengainga fō. E be una whanli wina le Bible Society of the South Pacific. O i le fiafi o lela vaso. O le urua yaso o le va yaso. A pupuni whaituto o le mea na poto ai so o ona le whewhe i tangata i utaia. O mliwane Yesu matu i tutonu i lātou o whetala i atu i o tō manuia. Ia whetala i atu le mea, ana whaani atu le i ate atu o na 5 marona i tunu. O na oni ai leo leo so o ina o lātou vai atu i le li. O te whetala i atu Yesu i ate i lātou i o tō manuia. Whape ona awina mai au e le tamā. Whape fōi ona awina atu o tō. Ia whetala i atu le mea, ona mana watu le o ia ate lātou o whape atu. I o tō talia le mana ia. O tangata uma tau te whaamangaloina a lātou wanga sala. E whaamangaloina ia. Tangata uma fo i tau te le whaamangaloina atu iai a lātou wanga sala. E le whaamangaloina lava. A tō mone te siri te tō mana Tagaloa. O i moi ate tū. E le iai o ia mai lātou ina o mani watu Yesu. O whai atu isi so i ate ia, ua mātou i loa le li. O whai atu toma i ate i lātou. A whai o te lewa ai i ona 5 i mena tutu i whao. Ma tu ua utamatama i 5 i le mena iei whao. Ma tu fo ilo 5 i lona i tu. O te le tali tonu lava. Mai ase wanu, o toi whatasi o soho le whare. O whatasi e fwoi la tonga tonga. O mani watu Yesu, a o muni whatatoa. O tu fwoi o i e te tonu, ma whetalai atu. Ia o tō manuia. Whetalai atu lea o ia i atoma. Tu mai alo tamatama i 5 i nei. Ma wa ai mai i o 5. Au mai fo i lo 5 ma tu mai i lo i tu. Au e te masalo salo, a i e te tonu. Tani mene o tō mai ate. Loko wani e, ma loko tu ai. Whetalai atu Yesu i a te ia. O e te li tonu ea ina o e wa ai mai i a te au. Amu ia i lato o e le wa ai mai. A e te li tonu mai pea. O isi foi whaino mai tene na whaia Yesu i lumo na so. E ne tusi e ne tusi.
Feitau fe muli. Ia whamaria tele maile tuea le tātou whitau ma whaamolonga I upo ana whiunga pa ia. Tuma watu pe a te iaro na lawa ki inga. Nei se ia o I whakapau lawa. Ia pe nei awa noe whatalo whatua I tātou I kalesia I pe na masini ai. Whiunga te whono mai mamalu lau. Talo fatu fo I lau whainga wenga I sumai o ao. Tua matausi. Talo fatu fo I mafutanga tina, tupulanga talavo. Ia whaneawa noa e watu e whatalo Faiai lato o mawhaiona maua maile nei tapo inga ele nei o sasa. O tato a inga le nei e pe ona. Masani e tato. Talo ia ngā fo ia tautua le nei e kalesia me nei aurotu. Ia tātou te lata I le tua malona whina ngalo. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome to our friends who may not share the same language or the same faith, but somehow they landed on our broadcast this morning. And for what reason, I don't know, and part of the sojourn, the seeker, part of who we are is to figure out what that is. And it is my prayer that you get a little bit of glimpse of glory during our time together. Le salo no lua le nei o le eseta. Ala na ta'u le salo no lua o le eseta o nei e eisi tuo le kalesia whatutua ke usiano. Ola lato e seta le susale nei. Na yu tato uso mai le Orthodox Christian Church. Ola lato celebrate inu le tuo le lii I le sale nei. So e pe o se tala noanga le tustusia I le vao te tai. O le aso salo no lua le nei o le eseta. E pe o le mea le nao o mana tuaina ina o vai atu le putini le nei tai ao. Ai le avesea I lava le tāua o le eseta, I le soifua ma le ola o le tangata. O le mea saoti, o te ola. Sa whanonoa, o fia sa le tango lima au le nei ua luku oa nei o le whiau mai le lava yaso a tātou ai fo I lai le tusi filfilia o le neva yaso o na tātou I loa fo I lea o lo mamanu ai le ngā ruenga le lii ma le ngā ruenga le kalesia. Le tau mawhai lava e whaatani tonu le tangata e mawhai o na tupu se mea whapea. Ua tupu se mea whapea. Mawhai fo o na tupu I o tātou fo I teini I le eseta. Tala tātou whaita wina o le tala e maua pea. Mai tele fo I nia o onga tātou te maua pea ato e whaitau ma to e whaitau I ai. Ani ni fo I la tātou tosi ma tātou manatua launga mai le la tausanga. Ia mawhai ona whatu ai fo I nisi loa e whaapopo I la tātou savali I le neiva yaso. Ape o le mea lava tātou te loa mai le tala I atoma. O le masalo salo o le tangata e le se mea le anga le finangalo o le tua. O lou le talitonu e le se mea le anga lea I le finangalo le tua. O le mele sa tupu I le so o lea.
o mai whawhine ma whai mai o tui tū le li, o mātou wa ai i a te ia. Ai whai mai tō ma ale tu ulawa lo lima i le mena iai whao, ma tu ulo tamata ma i lima i lona i tu i le mena sunu i ai le tau, o te leta di tonu lava. Ia whai mai na toi sau whapitoa le li, ina ia maua lava toma. Valu aso tau na whaali le li i so i le awhiawhi a pupuni o lato whai tutoa. E leo iai toma. I ona toi whaali leo le li i leo so ina ua iai toma. I u tato i loa le tala. A whapea olo o teikau no tole mea le nae te tau na tusi i lalo. E le se mea le anga le masalo salo. O le mea tatou te loa e le masalo salo o toma, e pei e masalo salo wha maoni. Masalo salo wha maoni. O lana ia lava savali. O lana ia pale whea ngai ma le lii. Na wa ai o ia i wa venga na whaia e le lii, e o na whau e le lunga o lana sa vali ina ua maleu le tangata. Na alu iai o na taimi ma na resources e tau mawhai e wha maupu e pu ea o ngā le li a o ola. Ina ua taia o ia e le malo Roma ma ua wha sa tau roina. O na whainga tālo le ia toma o na talia le mea o tupu. Io na masalo salo ai lava leo o ia. Ua maiti nā ta o mai le tala e whamele ai. Tu mai ia te au se ia o tango lava i mea na iei whao. O se masalo salo e stangata whamaoni. O le sina nā mea tātou te maua mai le tala lea. Wherever you are in your walk of faith, you have to be diligent and honest about the stage that you're at. This was the story of Thomas. He didn't go with the crowd because he wasn't quite there. But he did the work diligently that only he can do. And that's to wrestle with his denials, his struggles, his masal saloma, his doubts. When the women told him that Christ has resurrected and we have seen it with our own eyes, Thomas said, unless I have evidence, unless I am convinced and I have proved that he has resurrected, I will not believe. Pio le mele e te taona whai uma e tātou at all the levels. Awha pē o e mativa e te taona e mativa wha maoni. Awha pē e le o atamai o e te taona e le atamai wha maoni. Asi si fo i lunga o maua awanoa matofi, e te tauna maua awanoa matofi. Whamaoni. Si e le mawhai e oe ona whai o le mele nā e au noa male whasoaswani lea o le whamaoni. O mantoina le tala le li ina whai le, whawhine Samaria i le vai eli sukara. Whamailan tala e o maile teimi e leto e tāpua i tangata i Yerusalema po Kersoma. O tangata e tāpua i letua. O tangata e tāpua i le anganga ma le whamaoni. Wa o le tua o le anganga lava ia. I le mawhaifu na tātou i loa le tua si vangana o tātou i le anganga ma le whamaoni. So e tāua lava le po whea lava e iai, po e masaro salo, i e masaro salo whamaoni.
sa ili langi soifua ina ia e alu ai mai le masalosalo i le mautinoa, a pese i o le mea le nā le, o le gou le nā mō toma, o le aua le nofo ai le masalosalo. A ia masalosalo fa maoni, a mauolo lava e ia ni evidence, ni langi soifua, ni mea mawhai e ia o na mautinoa. O na whai lole e ia o le malanga le nā. So le point mo moala nā, o toma e le se a onga i mea le te tau na whaia. A o se tio ata tātou te tanga i e ia i tātou lava i la tātou savalinga i la le whatutua. Lewa tele ona ke visiano lo tātou tunu o Samoa, whalongo ai ai, tele lotu, tele denominations. Ai 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 masalo salo. O le ai masalo salo tangata pe o Yesu ea o se atua, o Yesu o se alo le atua. Ia me whingatae e le o masalo salo maoni le tele o tangata. Langa le au te waai e te sui alotu e pe o te sui pe se vai. Whatua o mauale o le atua ina o liulotu. Le tala nau te whalongo i nisi. A te tau o le meolo i ei tangata, e tau ne masalo salo whamaoni. See, I think o le mele na e misi e tātou te utu vai eli ese. O le ai inei. O le ai inei le tua. A tātou masalo salo la, wito le mele le il finangalo le tua. Masalo salo whamaoni. Fesili ma e fatalitali i le tali. O tele o tangata e fesili a walato i lor tali. E manei ale fesili masalo salo whamaoni. Fesili e pese i o late fio mana o mia se tali. Nā e isi teimi e tali mai ai e le whetau i malwhinangalo o tangata. O le me whaingatale nā. A whapealawe te fesili i whamaoni, masalo whamaoni. O na e loa ai leo le whinangalo le atua o loo i talatu o lo masalo. O tō mai le muli tā inga. Aina nofo ai ia ma mawhau o la pare whengai ma le li. Mana tua le teimi na wala o wina ai o ia. No tapu mai la le tala fōu lea. Ia sa whainga tāna talia e ia. E masalo salo. Na le talitonu. E na masalo salo le talitonu whamaoni. E o tātou i lo le tala. No o tu whaari le li i la o so a o iai toma. E mori maua toma e mana tua pere kalesia. Lo'wali ie ma lo'wa tuai. The one who doubted most deeply ends up speaking most clearly. And that happens sometimes. The people who wrestle hardest can come to know Christ with a depth shallow certainty never reaches. Tato masalo salo. Tato fisili. Tato test le tua malona finangalo. A whamaoni o le tato favole na. Ia iwi na tato mauti noa. Ia o lesi mea tate mana tua ina o toi feitau. O le mele le oto mai ai e tato le ingola tato podcast. Ia o tomanuia. O na upu mua ia le li ina ape ina tangata sa tutoe. Ia o tomanuia. Le manuia la o le whasamoina le nā o le shalom. Blessings. Peace. A o whasamoa e o tātou tua a i le manuia. Ia le manuia e tele o na tafa e tu sai male
o folofa le li I mai le amatanga na whaamau e tangata. Ia o tō manuia. A tātou vaai iai sanga le ina o ia tangata ia o iai nei I o ngā tutonu. O na so o sa whawhiti ia te ia. Tu la fu ina o ia e ona tangata. E o fu I lava ia toma. Sa masalo salo ia te ia. Ia lona winga lava lea. Ia o tō manuia. Ia o tō manuia. O te manatu a umale soifua ma le ola o tangata pau lea o lana me whai I isi tangata. E meise I lato wanga leanga ia te ia. It's a good enough life. O se o langa tau aloa. O se o langa lelei. O se o langa manuia. Pea uma lava le soifua ma le ola o tangata. O whapeina o na whaimonisi. Yo mea nā sa wele upu le nā le whaonga tātou le tātou podcast o le I o tō manuia. A tātou ofu wina le mauli o le li e peo nei iai le nā amatanga. I o na ato toa le iai tātou whaonuianga e peo na maua mai. E le o so o ma le kalesia. Mai le li I taru mai le taimina toi tūwai o ia. The other point I wanted to make is this whole idea of a closed place. When Jesus was resurrected, He has this transformed body by which He's not confined by space and time, but He's also human at the same time. So to have things in our lives that are closed off, that we hold so tight and so dear, we dare not reveal it to the world, even to our closest friends. Christ has the ability to go in there, fellowship with you, regardless of the barriers. You just need to believe. You just need to extend the invitation. And Jesus will enter all locked rooms in your life such that the blessings will be fulfilled. Yo lesi manatu lea no tusi e lalo ona lava fo I malo loai tātou. Pe upu ia le perfeta. O scars o le li. Ona manu ai mesa ia le fao ma le tau I lona I tu. O mea nā tātou te malo loai. E le anga sala le kalisi e kerisiano, I te usanga e tele, wa lato tafitafia le image o keriso. A tātou woa iai le amatanga ona tātou I loa lea e leai o ona lava fo I e malo loai tātou. Le tau whaile li e na nāo na manua. Le tau whaifo e ufi o na tā. Lo tū mau pēo na whalava. Aua veo na whalava. O me maro loa I tātou. Ia me manatu muri. Suia e le li I le tangata masalo salo I le tangata mautinoa. Mai toma a whai lava o te lewa ai I ona lima, na tutu I whao. Ma tu ulo tamatama I lima I lona I tu, sa whaina I le tau. O te leta li tonu lava o tu mai le li. No whaali le li I a toma, wha mai le mori maua le apostolo. Loa li ie ma loa tu ai. O mauti noa neilo na pale whengai ma le lito tu manu malu. Ina ua whamaoni lo na masalo salo. O sea onga namo I tātou. O whea lava o tātou iai le la sanga, wha le whatua tua, wherever we are in life's journey. Ao le temi tātou te masalo salo ai.
Au le te mi tātou te le mauti noa ai. Ia tātou whaia wha maoni le nā whaiva. Ina wa tātou mauti noa e to e sau le li. Whaali mai o ia i tātou i teimi o tātou māsaro salo ai. Ma vane i tātou i le mauti noa. Ina i ato toa ai whamanuianga le tua i tātou. Ia manatu muli muli. E lua ingoa o toma, o ti tumo lesi ona ingoa, e pese i o se tama o le masanga. Mele o te whai atu e pē i le tātou diasporic community, e te tau ana le leila o Samoa, whaau popo i lau ingilisi. O ne e me e tupu pe a lua whaapeo identities. E whamanuianga le tua whaato toa lava pe a e maoni o na whaia o tofi e lua. E peo se tangata o swafa, i swafa o ainga. Sa tama lava e wa nofolo i swafa. E se lava le whaasoa i ai o le nganga o le tua. A whai lava sa maoni lona talavo. E whapena fui o na ato toa le nganga o le tua ia te ia pe anofu. Whapena tangata e lua on identities ma whaasino manga. Pese i o se tautai e whangota i tai e lua. Sua mai le tai whai le tasi whaiva. Pē le tai whai le isi whaiva. O lailava i tai i le moana ma le sami. Talo sa whapena i le whaatufunga ina o toma. Na ero na identity o tangata masalo salo i le li o pumo mo o lea. O tātou i loa le tala o ia na o maia tangata initia i le whaatutuanga kerisiana. No ua le o toma masalo salo. A ua ti tumo fo. Le o ngana mo i tātou. O lava nei tawanga vale le tangata i lona tofi, lona tiute, whaasino manga. At the same time, we need to adopt these new Western cultures, these new ideas and philosophies from the Western dominant society. And to the extent that we're able to balance the two extremes without loss, it's a good enough life. Ia la tātou whai ura nei sānina. I le pese o sānia le ofi pese.
sauningo, liingo sauninga nei aso. Whaftai whamalo si mai, tatu e kalesia, ele whengofi le usu mai. Moving atoms is hard. Moving ideas in bits is easy. Aulina ngau wina le physics. E me piti nan whenata. Amui o tōna na whamolongo mai lawa. Ki telefoni. Ia mātou i nei e. Whai te unga ma. Oso tā vale mo mai. So bits are easier to move than atoms. And you need to be able to do both. Jesus did both very well. And I think that's a nice standard. Ia e manuia tele ia la sanga le nei vai asu amataina. Ala whai wina le tātou sauninga le tau. Let us pray. We've come to the end of our worship. And the message is clear. Wherever we are in our walk of faith, we have to do it diligently. When we doubt, we have to doubt diligently. And when we are assured, we have to be assured diligently. As we go out in the world now, we ask that you give us the boldness and the courage to manifest your teachings out in the physical world. O mātou wo ile si ui ole nei tāpō inga. Angiangi mālia fo ilo wanganga pa ia i ai mātou tāpō ai. O mai ala ia o le toa mātou te watu e le lorangi le neiva yaso. Ma whapeina o na mātou mōli mau i le kiriso tūtū. O le mātou tūua. Ia tūma mai o mātou runga le lofa tū no tele o Yesu kiriso lo mātou li whaola. Le lofa muti vale o le tua le tamaa. Mai mawhitanga le motusia malo wanganga pa ia. I hai mātou lea, malo whanau whatutua i le lorangi au au. Nei se i o le whapavau lawa.